Sebelum lanjut, jangan lupa ikuti dulu channel ini Dunsanak. Agar Dunsanak dapat notifikasi video terbaru di akun ini, jangan lupa juga untuk bantu di-share ke saudara kita yang lain. Selamat menyaksikan. Hati gamah dilaporkan semenjak ayah jomane meninggalkan, rasanya hidup Yusuf panalang. Kapake denai buyangan malam, Tuhan dan kuasa tunjukkan jalan. Kapake denai buyangan malam. Disampaikan rindunya hati gamah dilaporkan semenjak ayah jomane meninggalkan, rasanya hidup Yusuf panalang.
denai buyuan malam Tuhan dan kuasa tunjukkan jalan Gapake denai buyuan malam badan tak baharago biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong nan kamanyila biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong saulah air mandikan diri baitu widui nanden jalan walau dirantau tak gadai diri kampung nan indah di jalan lain biarlah karam di dua di tangan padonyo lapu di tapian nyawa di badan kok nyobarala usaro usah babatu ngeja kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang padai mandarom olyang dilamun de ombak gadang de ombak gadang saulah air mandikan diri baitu widui nanden jalan walau dirantau tak gadai diri
Wadonyo lapu di tapian nyawa di badan kok nyobara